आकाशवाणी इम्फाल R.K.Gorani na pau pajari ahanbada maruiba pau Manipur amasung Manipuri taba ate mafamsingda ngasi khongjom numit pangthokli Rajapal Ajay Kumar Balan haidi khongjong lan asi chumnagi khulai khaktigi lan nate lan asi leibhaki ikai khumnaba ngangnabagi sokni lani Jammu Kashmir Pahalgam terrorist attack mathangda Kashmir tampak sin thongda ngak senbi thabak kham thengna kan khatkre Jammu Kashmir terrorist attack adu yenglaga Pradhan Mantri Narendra Modi Saudi Arabia khongja tensin dona ngasi New Delhi da halakre amasung lam koibasing hatkiba terrorist attack adu leibak asigi amasung malem lusing bakayana kanna yaningdaba phongdoknaragli Manipur da ngasi khongjom numit pangthokli lesing amaga chani pamna phudrama thoida Anglo Manipuri War da British ka khongjom da sokna kiblan phamda laikhidraba thobasing muning singduna numit asi pangthokpani Mapung oiba tharum raja sarkana sinduna Thobal jila ki kheba singda leiba Khongjom War Memorial da pangthokli Rajapal Ajay Kumar Barana lusingduna miyam ningsing khuba maduda maraiba ki tamang mathwai katkraba thobasing maphamda haikat laikat tamki Guard of Honor, General Salute, Reverse Arms, Last Post Khongduna amadi minute ani 2 minute leptuna lekherabasing maphamda ikai khumnaba utki tungda pauna brajabasi ki mitamda laikat ki amasung gan salute piduna ikai khumnaki Madugi tungda khongjom turel tarpan katki Rajapal Ajay Kumar Bala amasu Chief Secretary Prasan Kumar Singna Sankirtan Khonumki Thaurum maphamda jati isai saktuna ikai khumnaba utki Khongjom parba sakpa amasung khongjom lan drama utpana thorumdugi thoidokpa saktam oiki Tharumda wangang da Rajapal Ajay Kumar Bala na hai khongjom lal asi chumnagi khulai khaktigi lan nate lan asi leiba ki ikai khumnaba ngangnabagi soknaki balani The Battle of Hanjabam was not just a battle of arms, but it was a battle for honor, patriotism, and self-determination. Our forefathers stood firm in defending the sovereignty of Manipur despite being faced with the formidable might of Britishers. The indomitable spirit of the people of Manipur remains a unique history of patriotism in the world. As we remember our fallen heroes today, we must also look forward to the future. The history of Hanjabam is not just a reminder of our past struggle, but a guiding force for our youth to build a spirit of nationalism, progressive development, and prosperous Manipur. Rajapal na Jammu Kashmir gi Pahalgam terrorist attack adu kan yangdu phongdoki amasung lekhidraba sing imung mun awabda saru yari haiki Kaksingi manau singda ngasi nimit asida British land misinga songna kiba akan balan phamda thawaina pontha pikraba wangkai meraba yauna Manipur gi athawa land misingi maphamda ikai khuna utpagi tharomamso manau singda lebaning sing khubamda pangtokle tharomduda thangjam Arun Kumar Singh MLA na lusingduna miyamna athawa singi maphamda laikatra ikai khumna utki Justice Committee on Anglo-Manipuri War lising amaga chani pamna phudrama thoi Martyrs and Freedom Fighters of Kangleipak Manipur Major Wangkai Meraba Memorial Trust amasung People's Museum Kaksing amadi Laisangthem Amo Memorial Trust na Tarumadu na sinbani Khongjom mi Tharum Manipur gi wangmada Manipur singna ta mafam singda su pangthoknari Tripura gi Avainagar da sunimit asi pangthokki Tharumadu da miyamna athauba singi mafamda laikatuna ikai khumna utki numit asi Manipur gi tongan ba lupkayan su pangthoknari Khongjom laning sing numit kamai lainana pangthokpa tharamda yumpham oiba akhanaba pawgi saktam ama Akashbani Imphal ipau kangbuna puthokna ngasi nimidang pung 3:45 da sandokani Imphal jilagi paurabida lanmi amasung Manipur Police ki apunba kangbuna ngasi ayu anganbada thiba homgi thabak chathabada aina thingkhraba lup pripak ki miyoi ama phare Police ki pauna hai mafam maduda lalobasing chathok chasin tawri haiba akangnaba paw ama phangbadagi thiba homgi thabak adu chathakibani maduda lotun lerma miyoi ama chena bohnabadagi security force na phakibani makhatana lotpham aduda thiba hombada khutlai kayamrumsu phangki amasung landa sinaba yaba masak matham kaya chu phagatki Farbe mi edu Imphal Commando Station da purba matungda makataba thabak lokhotnabagi damak Lamlai Police Station da sinakre hairi Saita Thokpanglup Imphal na sinduna ngasi nungtin Manipur Press Club Imphal da malemgi lairik numit 2015 pangthokadori tharumaduda Haisna Basanta Kuma Award Kamal Tojama da kusinagani amasung na oiriba sareng bising unabagi tharum amasu pangthokani Tabiriba pawasi Akashbani Imphal dagini Jammu Kashmir da ngarang Pahalgam jila da terrorist na attack torokpada lamkoiba lakba mi kaya sikhiba thodok adgu tungda Kashmir tampak sin thongbada ngak senbagi thabak
हेना कनखत्रे थौदोक थोकिबा मफम अदु श्रीनगरदगी किलोमीटर 45 चटलगा खा थंबा काश्मीरगी अनंतनाग जिलादा लेबनी मफमदुदा अखनबा पोस्टसिंग स्नाइपर हुईसिंग अमसु अतै टेक्निकल इंटेलिजेंस के पांबे क्या सिजिनदुना टेररिस्ट अदु थीरी श्रीनगरदा नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एमबी सुचेंद्र कुमारदा मफमदगी फॉर्मेशन कमांडर सिंगना हौजि तंपा अदुदा ओइरिबा फिबंगी मतंगदा पाउदंगनी श्रीनगर अमसुंग लमकोइबसिंग यामना चना पामना चना मफम गुलमार्ग अमदी सोनामांगना चिंगबा दा असत अवसिंग चेक तौबी थबक कनखटले पामदबा थौदोक थोरकपा थिंगनबा ngaक सेनबगी थबकसु कनखटले मी कनबा अमसुंग मसक खंगदोपी थबक चथादुना थौदोकतुदा सिखिबसिंगी चप चाप मसिंग खंगदोंगनबा कन्ना होनरी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगामदा मकोक थोंगबा ऑफिशियल सिंगा अवंगबा थाकी मिफम पांगथोक्तुना फिबम अदु खनखरे जम्मू कश्मीर टेररिस्ट अटैक अदु येंगलगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माकी सऊदी अरेबिया खोंगचत टेंशन दुना ngasi अयुक न्यू दिल्ली दा हलकले लेबाक अदुगी निमित इनी खोंगचत चतखिबा श्री मोदी जेदादा पांगथोकदबा माकी मखाताबा थौरम सिंह तोलगा हलकपनी हेक थुंगलबगा एयरपोर्ट श्री मोदीना मपाल थौरम मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर अजित डोभाल फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री अमसुंग अटे ऑफिशियल सिंह उनदुना फिबम अदुगी मतंगदा खनखी मरक असदा सऊदी अरेबिया दे लेबा भारत के एम्बेसडर सुहेल आजाज खाना प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया खोंचत अदुगी मतंगदा पाउमी सिंह दा हाई लेबाक अदुगी जुबराजना टेरर अटैक अदुब कन्ना यानिंगदबा फोंदोकी अमसुंग भारत न हिरमसिदा अपामा मतेंग खुदिंग पीगनी हाईकी श्री खान हाई लुसिंगबा अनिना इन्वेस्टमेंट के जॉइंट हाई लेवल टास्क फोर्स की खुमांग चाउसिन अदुबसु तराम ओखी खोंचत अदु टेंसिल लबसु श्री मोदी की सऊदी अरेबिया खोंचत अदुदा मपुंग ओइबा कानबा कयामरुम फंखी पहलगामदा टेररिस्टना लमकोइबा लाक्वा मियामदा अटैक तौखिबा थौंग अदुबो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपराष्ट्रपति जगदीप धनखर अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीना कन्ना यानिंगदबा फोंदोकली थौंग अदु यामना नुंगाइतबा अमसुंग थमोय सोनिंगाय ओइबा थौंगनि हाइरदुना राष्ट्रपतिना हाई असिगुंबा पांगदबा अमसुंग मिनुंगसि यावदबा थौंग असिबु पुमनमंगना अमत ओइना यानिंगदबा फोंदोकदबनी राष्ट्रपतिना हाई मरा लेजदबा मियोयसिंगदा खुद थाबा हाइबसि ngakpipam थोक्तबा थौंगनि लेखिदबसिंग इमुंग मनुंगदसु महंग अवाबा फोंदोकी अमसुंग असोकपसिंग अदु अथुबदा फगलंगनबा ईश्वरदा निजखी सोशल मीडिया थागतपा वारोल अमदा उपराष्ट्रपति श्री धनकर हाई असिगुम हिंसागी थौंग असि ख्वाइदी कन्म मोंगदा यानिंगदबा उटकदबनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया थागतपा वारोल अमदा हाई असिगुम फतबा वाखलोन असि कदनुदा माई पाकलोय लेखिदरबसिंग इमुंग मनुंगदसु प्रधानमंत्री अवाबा फोंदोकी अमसुंग असोकपसिंगसु हेक यारिबा मखै अथुबदा फगलकपा ओइरसनु हाइरी जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अमसुंग तोंगान तोंगानबा रांटे दलगी लुसिंगबसिंगनसु टेरर अटैक अदुबु कन्ना यानिंगदबा फोंदोकली बीजेपी प्रेसिडेंट अमसुंग केंद्र की मंत्री जेपी नड्डा ngaksen मंत्री राजनाथ सिंह इंफॉर्मेशन अमसुंग ब्रॉडकास्टिंग मंत्री अश्विनी वैष्णव अमदी राज्य कयागी मुख्यमंत्री सिंह अमदी लुसिंगबसिंगनसु थौंग अदुबु यानिंगदबा फोंदोकनारकली अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमसुंग यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस यावना मालेम लुसिंग मकयाना कन्ना यानिंगदबा फोंदोरकली लेबाक असि खोंजता लेरिबा अमेरिका की उपराष्ट्रपति जेडी वेंस यूएई अमसुंग ईरान थौदोक अदु यानिंगदबा फोंदोकली इजराइल की प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमसुंग इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी नेसु थौदोक अदुबु यानिंगदबा फोंदोकलदुना मखोइना भारत अमसुंग भारत की मियामगिदमक लेपली हाइकी सऊदी अरेबिया की जेदादा मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इसाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनदुना जम्मू कश्मीर की टेरर अटैक अदुबु यामना कन्ना यानिंगदबा फोंदोकरे अमसुंग मरा लेजदबा मियोय क्यागी पुंसी मांगखिबा अदुदा थमोय सोकना अवाबा फोंदोखी मरक असदा जम्मू कश्मीर दा टेररिस्ट अटैक अदुगी तुंगदा ओरकलिबा फिबम येंगलगा एयर इंडिया अमसुंग इंडिगो यावन एयरलाइन सिंगना ngasi श्रीनगरदगी अखन्नबा फ्लाइट सिंग पाइरी हौजिक अरोइबदा मरोय पाउ अमुक हना मणिपुर अमसुंग मणिपुरी ताब अतै मफमसिंगदा ngasi खोंजोम निमित पांगथोकली राज्यपाल अजय कुमार भलाना हाइरी खोंजोम लान असि सुमनगी खुलाई खक्तगी लान नते लान असि लेबाकी इकाई खुमनबा ngaknabagi सोंगनखिबा लानी जम्मू कश्मीर की पहलगाम टेररिस्ट अटैक मतुंगदा कश्मीर तंपाक सिन थुंगबदा ngak सेनमी थबक हेना कनखतख्रे
जम्मू काश्मीर टेररिस्ट एटेक अदु येंगलगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरेबिया खोंचतेन सिंदुना ngasi ayuk ni Delhi halakle amasung lam koipsing hatkiba terrorist attack adu balaibak asigi amasung maleng lusing makayana kanna yaning deba phongdong narakli pawloi jare